gutegura nakinye ubwa mbere mwerekanye yuko habaye ishaniro cy'abahaye umwana mu kibano hatari biba kwigumirizamo izo nzitizi cyangwa izo mbogamizi bufise habaho kurekuriranira hakabaho munyuma hakabaho umwumvikano wanashaka mukamusangira n'ibyishimo kukwereka yuko ibyo wamukoreye atari bibi cyangwa wabikoze utabishaka. Mbega we urinde yubahuka kumbaza uwundi cyangwa icyo nkora ngaha ndi umwamikazi w'ingona njya ntwara hose. Oya babarira ushaka imbabazi ushaka imbabazi niba ushaka imbabazi nawe bagije kwigora kuhariho yahoreje umuryango. Mama ndagomba gushimira umwamikazi w'ingona yadukoreye umuti yashoboye kutwigisha ko ibyo bintu bya plastique wayikoze ibiki ari plastique ya iyo bigiye bijya ziba ushobora kugira ingorane je ntabyo nari nzi kwe mumva ndanahageze nogiye hatavuye ntazi narigo hama murashoboye vrema kugira ibintu byinshi sinzi ko mwashobora byose murakoze. bigishije kubyara ku rugero kandi bakiriye neza cyane rwose ibyo bavuze byose ni ibintu bibaho. sinawe urukungana umugore wanjye abyara utwana tubiri nibigera bajya bigenda bisake byarabo dushoboye kurera amatongo yaraze ubu n'ingorane cyangwa ufungure urahangayika mu 5,000 ufise abana 5 ubwo abatihanganye boja no kwiba ibintu byaraze si gumitituka abakano baca umuganda ati amase ya kera ntagihomba urutanga kibondo cyamuteka nzanye no kubashimira kandi n'abandi abakozi n'abakozi ikintu nashoboye kuzakura nacyo ni uko nabonye ko watwigishije ko kubyara abana benshi atari byiza umuvyeyi wabo ashobora kuronka akanya ko gutembera kubera bamuvuma mpande kweri wakoze no kuja gukinira kino gikino ico nosaba ndashaka mu nteka jewe kitari gatoya